Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga sawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos laang kumamat kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat asawaan niyo Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursonada ti style na. Naarjod bakit? Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimat-mat na nakat atidug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay? Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at nakatulong ki balay. At dantun para dalaos kan para luto ki balay. Tanos mang petak ng agpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw anak kao. Grabe mo't na kita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon na kita at tao Perling. Di ka madanagan. Naurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat. Ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyaman nak. Kud kasano. Agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ta 5 baboy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan maisa. Apay adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak. Angam kurang. Iso nga ilakok di nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuwang munti partyum. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu atao. Dagiti lapada ta senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikat ti makaamaw Perling. Apay, sigurado kayo makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon makiasawa, takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka balay. Iso apumanaw ak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Di kay mga... Wan! Sadutak no sadutak. Awan maitultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Katbaya ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No, saan nga agbaliw ni nanang? Sapay na singpot sa kano dinobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kasjayan ti ugali na. Inan under na idi tatang.
Saan ngagtrabaho Apulos iti unag ti balay? Wen nga rod, kanti madi, at dapay biso na. May maglaki din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugalay manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay malublubatan to'y cellphone ko. Adamat di ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder. Nakaidaat dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, Perleng. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, adto yain bakay. Pakisaksak mo mutin alakay. Tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perleng bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanang ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon. Masit la na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mat asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput ya asawak. Saan Apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak, amin kan kuana. Iso apatyak, adin tumauma kanyak, ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasim mangpat, Cardo. At nangamin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa'y ida, bakit? Sigurado mlaang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa, amumay tas kalang ti babae ti biyag ka o Perleng. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay na bakit? Si kalaang ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon, agbabayak pailaan. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kahit anyat insangpet mo amakan, no masida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwam, tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel ko. Itay pa'y lang urayan ka, ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, Perleng. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas matikas to'y.
Kumusta amat nga tanti panagdanadana ng kantatang Kardo manang? Kasdi nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpot nga minunay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngamkas jay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti. Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin day di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day jay ben. Saan ta arumbang aguraan. Wan matkat di amanang. Diyak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di kay nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raod. Nakaluto kan, Kardo. Pabisin ako. Perling baka, adanina na nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, taituloy ko ti agluto, no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, ada ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Huwag anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Diyak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito'y abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay-bay amawn. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumangad akaw no ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na ka nga ta di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't kit di nasingpag ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpot na. Uray bugbog kawak.
nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay, mare. Nabartag ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparta ka. Ha? Labaran nak kit dila kay. Ha? Labaran nak tapno mausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perlay. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga, Rod. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay, bakit? Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. Pangusaram iti kwarta, bakit? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabeen, Perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid dita. Awan problema iti asawak. Tanasingpot na ijay. Man nakawat. Manipod nagdan na kami. Jakpay naputan ngayon tanak. Ay ayatanak na ijay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday jay. Labaran nakpaikit di Nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pay laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na ti oras dayjay, anak ko. Bisyo na dayjayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw? Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay, apay nga itakalangas sumangpat perleng. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Cardo. Nan pastrakan na kiititag punlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti ko kumare. Anya, kanayon laakastan. Jak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Cardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Cardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam bagasmen. Anya, inal daw agpasada kayo awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapagbisyo na laang.
Apaan nakmet nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karo ba? Iso nga itad kulatan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sangot tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaaddayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasok nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng, nga manjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderen. Basta manjakaon. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununag kaw, mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Namannog akaon, iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga iayo kinitatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at igasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Oy, Roseng, buludak man jay blender yo. Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang dadi Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na dadi nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Day, anya manon day tan sangput mau ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusarid to'y taginatang dadi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dadi nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tay naramid da dya nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagi jay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta.
Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor na dyan ako, mare. Awan babae na. Bulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar laeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali na dyan nga ruseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day ta ikarkarton mau ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka ngamin ti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mau. Isubli maun. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon kunak. Anya? Ay, saan na nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagiakwa idtoy tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibas kag ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Wan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kung namat jag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar day jay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awanan imbel lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laan nga rod, taik katagti kargana. Ala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay babae anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mat nga rod paayan da jay tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak ngamin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak.
kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talagamot lang nga ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wen ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ne, quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaan. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramidam. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalaingan da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon ang naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang daya babae. Ay, sungatak san tiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid kula aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan nakon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan nakan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti dadi asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak na dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti inintad da di lakay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay, ti kunamhang ko nga mo. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin.
Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin daw na isotated mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaag ba iti kasta nga araramidam? Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita nga ro jay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Kwartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti day nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawam. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga amo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamat ibya. Huwag may kachan. Agsa tayo, Maray. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinomam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga ron. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Namunagpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuwa na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa eh. Ha? Ay, sana, Maray. Agawid na kung tanay. Rabiyo na yan. Oh my kakit, di. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ano ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold-upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi je ulas kan pungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Umay kan. Hangka nga agsasao at baka mangag na kanita tangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka ata kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Dobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw-ngaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay.
Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anya ti kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di chay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak daddy Rosindo ah. Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa alinangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin ngay bagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak iti nagbatan may asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay. Awan it sura na. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay. Diyak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Diyak kayat nga napakasarsaritaam. Diyak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit din anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal katahan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbagam anak ka. Kasta tirumbang.
Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit dahin aparswana laang ti saan. Iswasigay, inkantong arod kasarita jay kumarem anak kao. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw ijayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka matayabanan na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanangam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksakitam may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kani apong mo iday. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wine. Andan sangpet kong agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang lasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da ah. Nateng laeng ti rumbeng ay pasinak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matindog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amji karnay ta datayo ti mangsida. Kanayon laktan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnumnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwarta dana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma.
Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang? Paggatang daa, iti maintenance da. Puno, ti ko na ta, Adem, lito. Ayun gayam Sonya, saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna, anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada, da kayo nga aginat aking pasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da ah. Awan ah, nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apaya kasi napampannog kayo. Apo, yan na, sakman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sakap ta godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko. Naigatang mo kami ng nil, may ti vitamins, kan pang maintenance, may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo, hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka ah. Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha, Nay, di kayagkad kad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. malawanan. Sana day ta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang. Iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo day ta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na day ta. Anya ko ti bibiyang na nga Elma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso da ngay. Agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwarta me ah? Tala nga rodan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man so niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy iti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masadotak arumuar leto.
Mabanog manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandani saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Nating manay. Ay, agkapsot kami lang arunan. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may. Makaumati natang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Ay, hinta kita, Anjapok. Noon niya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay anyo ni tatang. Nahi, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yati yung taray i hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga rudan nga ay? Sa pa'y 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa'y ananang? Saan pa'y nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Orayan niyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Basad sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay.
ni, saan pa'y kumaalula? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo. Intay to agpasyar, intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngamno siyanan, awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na, no talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray, palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Iso nga road, adiyo baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot di Nanang ije ospital. Isong agtalinaid laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigur may tano kas nung agsapak at nakatugaw anak kasik kawil dita. Manungaan daw langan ti palabsan. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw tiyad da ijay. Ala, nukasta? Di yu pa amaw. Kano yung tare da di ospital ni Nanang yu? Tadida ka numarieng? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay impan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasangay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit di Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba, guys? Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat lang na yun. Iso dito man pala balay nyo ti paglimungak kabagais. No ijemot balay ti paglimungak. Awan kanak ngaglimang. Naimbag dito itaado ti abasto diti balay yaw. Uray agmalmalimak ngagigyan diti unag ti balay yaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel akamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa ya matay danan ang kentatan. Bigla mo tin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo.
Ang babawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibalodak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Ing kalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaalan dagijay kawus mo. Urnungam tumot ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tanin napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan. Kat day tamot lag cellphone nga minter aramidam. Nga uray disorasan ti rabi. Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman mo't nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka mo't agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mo't. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tiagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabahok. Ngamit at day off ko, agdalusak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka bagais. Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad mate. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagais. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag ti balay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan latat idenggen na kabagais. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, adamat ka dwa masimang put manong. Wan kaila. Iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kaila. Ay, kastamat kan ka Irene. Jaklaim pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang ngarod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na lang. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Nay, itaman pa'y. Apay nga ta.
Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, parang kunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko ana gustuan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya, ay katmayat nga rod apay, talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Dayjayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, ala makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapanan ti tawon. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingput ni Irene na nang. Nasingput lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangedeng ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka, sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, okay la. Hello, Manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang nga. Kan magawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga ron agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Tanasingput kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan Manong. Adto pa iti pansit, Irene. Di ka ko magbabainwan. Ipagpabalay mo. Adto pa iti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itaypay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingput ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingput ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti Jibalayda. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Wala nang. Pagsasaritaan tayo ti kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin nagkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makaamu kayo niti balay ha. Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen Manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo.
Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito'y balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. Sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapika kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak mo tan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kayla. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kayla. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasa takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingpot ka, Irene. Numadlaw ko anasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko Anya? Mala, mangantangarudan kayla. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata mutan. Ha? Ay, wala kayla. Makikainda akon andito sila diyo kan ni Manong ko niya. Kayat ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mo't dakas na. Agpada tamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kayla anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan no sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi maget nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matiibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobyak. Ay, nukasta. Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mula ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunakading ka. Ay sus, pudno anubyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin tuki di. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akayla. May mayat mat lang no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan.
Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Juan, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko di mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngamay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam Irene. Nadlaw ko ngamin ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanungal daw. Kuha. Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti may sa kadag iti gayam ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayam ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayam ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga nga ron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybayag iti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ron diti abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kon Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date nga ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti parakan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla? Apay nga awan batan dagi jay dua anak ko. Ayanda ka nun. Apay adida mo ila agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak na nang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga Ay, makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain.
Apay. Kita nyo tipos dyan akyo nanang. Adeta, oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adda pa'y ladawan da anagin nagag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya kanon, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Ngam, nabayagan nga inlimad ko dahito akin na taok. Itaak lang amin anay kan ititurod amang ipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kamin tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya. Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya. Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyo no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyo, taagkasar kamin. Anya. Naimbagmantan agawid kamutlangan, Kayla. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawanak. Pagbababayak tigas diyang inaramid ko.